speaking community, English-speaking communities, and other non-Khasi communities to please gather at Don Bosco Technical School before you join in the procession. Hindi, Garo, English-speaking communities, and other communities, please gather at Don Bosco Technical School before you join the procession. All faithfuls are requested to fill up the road, fill up the entire breadth of the road as you proceed, so that there is no gap and there is no breakage of the procession. Lakerpat yaki para bangit yaki parish baper bat ki jilanyam sngobha ban pendap ya ka surok hakapor bapiyat ya ka procession. Nagakot ning kedok nginchem ke number jengnuai ke pasan puai. Nagakot ning tibneng ke number shispa prapulai. San iwei bat iwei pralai.
Lakarpat igi volunteer bakinum island bakan don kanu ke caka ke bathili. Yale ban pendap ya ke surok kena makan kadum don kanu kajing dekut jongka procession. Kohamen ko para haswa banginya jaga procession tonginya pelongi ni kejing duai kejongi banginyo banyak ringkat baru Jisu haka kertengu kupa badukun baru mensim bakut amen ujisu ong hakmi ngadon ringkat batpi man lakasngi hadu bawai no kapathai baru ong syuah gospel jong Matius san sapopra tulong bajanai kumbau kupa jonga ulong bajanai atrai kenrat si hajar ngu yame hakani kasngi hakaba melakot ingi hak jinglong janai ke jongme melakot ingi bandan si benta batme bangin yo mat ya kan jinglong janai ke jongme ringkat batme mentangi kwa banyat bat ni kwa ru balong ki briu ki bakamen to senra ningi baro da ka jing ye baka jing chania habangi bretli habangi phai sheme ko blei ko pa ai ba ki jingmut ki jing perkhat ki jing ruai ke jongi ki jing ai ngu jongi kelang barbor nak benta ka burom blei ke jongme kaburam haukpa badakun badam mensim bakut kumbala long menikong ju mentau bor junom la junom amen. Teh kini kapor kekoyar kenyalam jingruai bani kerpat ingin kerpat baka procession in sedang banyak no in kerpat itu kita nak khmat ke bayalam sengobha in sedang no eka jingyai procession but in sedang dak jingruai bat ke jingdoi haman laki kunhun tementa in kerpat sengobha in sedang no eka jingyai procession. Layaknya, toh. Sikit sapi, tunggu menang saja.
Kani kajing kerpat iki para banget baro bakin maaf kerpang ya ka paris jongki henry bakin rungno ha kono ka paris ka badon ka jaka kenang baka procession kan om dekut bat kan ya bet
tak kerana surat. Tadi mana saya. Hang ni bersakut sakut. Jadi kau mereka. Kita sih mampu kerpang kena yang multi penting kita. Tak kena suki. Cuma kalau malah yang untuk terjadi saya. Di blok di mana tu? Dia nak tu kena tu kim. Bukit-bukit lah. Tak ada nampak ni. Tak ada mana.
Lakerpat yaki para bangit ki bayeng haki footpath habro artli ki footpath jong ke surong pila bandrung hakanu kanu ke Paris banyat yaka procession sasi sienpat ikwa ban pensngau habaro ki para bangit baro ba pila bandrung hakanu kanu ke Paris ke ba pikwa kenang bakan ngat linti ke footpath. Lakerpat yaki para bangit ki bayeng haki footpath lakerpat yapi bapendrung hakinu kinu ki Paris ki barang yat yaka procession kenang baki footpath kenlong ki bakelun lakerpat yaki volunteer baken sya yaki para bangit bakendrung hakinu kinu ki Paris hakapor jong kajing yalin ti jong ke procession kenang ba ki footpath kenlong ki bakelun. Lakerpat yaki mi pa jogi heblet bakerteng me por John Laitumkhrah ibadai napo dalam air sasisen lakerpat yaki mi pa jogi heblet me por John Laitumkhrah iba napo dalam air lalap ya ini kujogi Bat idan bat kinang kekam jong kesulok Archdiocese Catholic Youth Movement. Soha banwan menetu
kimamar jongka SE simayam Bashim ya ini hybrid. Nagkatapa ikinik pa jo hybrid me bon John bon Khan ibagay na po lamler. Bapinwan Bashim no ya ini krojupi ini John bat ki Dukhat Jongshilo Archdiocese Catholic Youth Movement. Bat ki John Hangte Hajan Kamot Jongfano Otuhofen Mula. Nagkatapa ikinik parabangit Kami yang volunteer di badan haki footpath Eucharistic Procession pilahan keluar yang diperoleh dikenal haki no di Paris dan di footpath kenal di Bakaloi. Nagkatapa ikinik volunteer Jongshilo Archdiocese Catholic Youth Movement. Bagi penkelui bet yang baru artli kirti maujukin kibakiu shi maniba kat hadu rangira penuh-penuh badla cinta nangi. Hidup seman baik bahasa sini kita. Betul saya tak seman kita. Dot. Dot. Nagkatapa ikinik volunteer bagi siya ya kitulungan kikru kibang layat bagi kibang layat bagi siya mahangya ko madam kalami. Setting lupa ini nak jeruk
Tuan. Ini pendum pensain ni. Ya. Pendum pensain ni. Ya. Ini pendum pensain ni ya. juga jumpa teman Bismillah lebih jisu Gua jisu merupakan gua yang kecemayan hati Tuhan diri Bismillah lebih jisu Gua jisu merupakan gua yang kesini dan Islam dan kata kejumpun Bismillah lebih jisu Gua jisu bila air ini waktu mengelam dalam Bismillah lebih jisu
Kadang majid permana na pagkatai Alpha Mary Panbo, ibahayag joki apili hangi hakalbari so hawan sani sakit kalbari bermasyarakat. Kepada keluarga pengenalan memori jiwai, bahwa sakramen kami adalah jaga protokol. kepada pemilik kebijakan khidmat juga bagi berdoa sebelum campur sebuah hakim pelanjati kibawah dia sebuah hakim pensiun yang para pemilik bagi dia pun yang sakramen berkalam bagi sisters
Soha Paladati Wat Yang Hakaki Kabaru Shuko Grotto Chapel. Kipara banget kibayang hangni hakajaka benrung syapok Grotto Chapel ngopha baken pelat lentilam yaki kena jong band berkat lang yaki para banget kibakwa banya jaga procession. Volunteers ngopha pelat lenti hangtu hakagit benrung syapok Grotto Chapel Yoi bagi para banget yang hang tu bat kawit lenti ya ki bayat. Sengubha ban om yang hang tu hapok lenti ya. Sashisin I Alpha Mary Panbo I Bhaying Jopi Apipi Hangni Hamadan Calvary Sgub Habanwan Shani Shamadan Calvary I Alpha Mary Panbo
I Medwell Sinkley, I Hebrit Medwell Sinkley, I May Pa Jong Pi Kia Wat Ya Pi Agani Port, Scope Habanwan, Shani Shamadan Calvary, I Medwell Sinkley. Lifting the right, can the mark of a south away. Number south away. Multiply south and die. Multiply south and die. Kerpa iki volunteer, bakin pa iki parabangan jungi iki bamya, ya procession syaying mani, baca pelau yang mani, bakin clear no ya kacaka hang ni hakmat jangka grotto chapel. Kerpa iki parabangan bakin kiu no sya yang mani ba, baca pelau yang mani. Badan Pinthli akan digajaka Ahmad Jongka Grotto Chapel. Namaran dalawan pai ki para bangai nak procession gin pedrung swa syakan digajaka. Ikit bok lingkoi nama opran Sngop haban wan chini sya Calvary ki bahi jupi ki api pi hang ni Ikit bok lingkoi. Kepat iki volunteers so hape lem iki para mengek ke bayan na footpath bakin kendrian nang tu either kilit support yang mani sejarong sepelau yang mani lani kin join ya ka procession akan guna ke Paris so hape volunteers hape lem gani but clear itu footpath berokot. So hal kegit napo gruto peli itu bikin niat stesi ini. Wan musya bikin mi, sya ta makin drung ta makin lebih siapa pelau ini.
नजराना, आपकी मम्मी यहाँ आपके इंतज़ार कर रही है। आप कैलवरी के ग्राउंड्स में आ जाइए। If someone has seen Nazrana, please send her to the Calvary ground. Her mother is waiting here. नजराना, आपके मम्मी यहाँ आपकी इंतजार कर रहे हैं। आप कैलवरी के ग्राउंड में आ जाइए। If anybody has seen Nazrana, please send her to the Calvary ground. Her mother is waiting here.
Ladadon mono wiyo I ya iwe I kena kentei ibu keteng I Nazrana ibu pong ya kesok ti rong sao Sngop haban wanyalam shani shamadan Calvary I hybrid Nazrana ibu pong ya kesok ti rong sao Sngop haban wanyalam I shani shamadan Calvary I kemejong I iwanya I hekane kapor
baru ke square rumah ni. Kamu nampak square lapan ni, baru square. Ha? Lapan ni nampak square track. Oh, dah kan? Ni Koneksi bu ni.
Laitumkhrah, Latulim Tibeneng, She's Part Laitumkhrah, She's Part Laitumkhrah. Maria, kepada dapat singai ini, selain dan tak pada kerkuya tanah paling dikai, pada kerkuya sok sepojong kau Yesus. Maria berkut meja oblei kedua yang nak bentar singi kinong sok, bentar kerkuya singi buram.
Suhas itu keriak kamarut, gibayang tu, keriak kamarut ni, ayang kamadit. Ha, ini. Ini. Ini hejrong. Ini bayang hejrong. Ayang harut kediat. Labiang. Pat. Saat ini, volunteer mengenai smart kalori, manusia itu begini yang terputar, mulai berkontribusi bagi akan berkesan. Di volunteer di badan nanti apa kalau tidak dinanti para arya di volunteer di bagian itu yang menimba makin bisa ya para pemilik makin merasakan makin strong makin volunteer diberi tempat di sini satu akan musuh dan juga melalui ini. Sashi Sen, yagi volunteers Shapo Hagroto Chapel baca Palau Yemeni Pinchtur ki pat ba rungat bakan kiu Shayemeni ba baca Palau Yemeni bakan shong hakini ki maukundon ki bakiu na ba chapel Shayemeni ba.
Nakarpadi di pagka hangnya po itu begini jam no sa kaliang kamar jadi kita dan nulis participate for learning ini. Nakarpadi di volunteer itu makin halang di pagka sini begini na ini kedua kemudian playing juga grup channel. Nakarpadi barok ki parabangai ki belas damban poi syaga kalori Skubha bandrung syaga grotto chapel bat kiu syayeng mani ba bat syaplau yeng mani om syaga madan kalbari hakane gapor. Nagakot ning kedok nginsim ke nombor jumlah ke bawah pesan. Nagakot nanti beneng ke nombor R spa R bu R. R san ber R R R.
Kumbau kenrat ula pendap penbiang ia kemen sim ke jongi. Hakaba menta kasni ngili isya kedari ia kani ke jingit ke jongu ke bapala liam. Kabola aiti naka benta ke jongi iwe paiwe hemen para saisien halakeja ke jokong naka benta ban yaro yauniu kenrat. Ban songu susu naka mesim ke denut ke jongi temar uji suhi ulong bangalong usim ngalong kenrat. Panaki barkoi kilong ki jonga namar kata ngini kan ulang da kawe kasur ban ngini onglang ko jisu melong uken rat jonga ko jisu melong uken rat jonga nadu basdang kaperthai bat kamariang ko jisu melong uken rat jonga nadu balathau yiki ei baro ha kaperthai ko jisu melong uken rat jonga nadu badang pun dangkha yanga ko jisu melong kenra jonga nadu bang layo yakani ke jinget ko jisu melong kenra jonga nadu bang apat sentu yakasendor jong blai ko jisu melong kenra jonga hakipor jong ke jingdu jing kermen ko jisu melong kenra jonga hakipor ke jing kumar jingmut ko jisu melong kenra jonga hakipor jong ke jing yepel jingmut ko jisu melong kenra jonga hakipor ke jing suk bat ke jing kemen ko jisu melong kenra jonga hakipor bangayat hakelinti singki bat kisurok ba ko jisu melong kenra jonga hakipor bangitingku bat ke jing tenju babun jat ko jisu melong kenra jonga hakipor bangasuk kulat badom dan lat dakumwe shano banpai ko jisu melong kenra jonga ko kpa jongi uba habneng kalong kabakui kakateng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha kakendo kumba habneng doa ingi minta kajing baham jungi kabahla kasngi batuma pikiring kang jungi kumba ingi rungi ma pikibles ni wingi perwat yalam ingi syakajing pensyoi henry to polite ingi nakabasniu amen ngiut nginam syushu hakajia sait jong mi beneng bakalong barbor kanong esait kanong edah jungi Klematatian mentakas ni kelapet dak jingit kemi ke jongka ha bangi borom yau kun nginya doai lang kublei ku Maria
kabadap kajing trai no bapa belakar ku ya pa na padeng kintai belakar ku so po jong pau Jisu ku Maria bakut ku kumi ke jong blai tu doai nam ta chingi kenang pop menta bakapo kajing yap kajingi amen kaburam hau pa badakun paramat siem bakut kumbalalong nikang ju mentau bo chunom la chunom amen kan mau bau Jisu barbor ulong obadap da kajing stay kajing ie kajung ka bapalaliam yaki kun jong beriu hasanda jong umdan nong shun umdan baman handai barkhoi ngilong ki parlok jong mau hiu long bangim desu taki foreign na ki alien handai ngilong kita ki parlok ki bajantam nabau kwa ingi bandon barbor hasanda ka jong ulong hiru banglawan na kamta ki bahok handai na kamta ki bapop ngalawan nam tak itu ki ba koi ki ba khia handai nam tak itu ki ba pang ki ba sitam ki badan kam ya ka jirak ka jong bat ki tu ki ba kloi bonwan shu kani ka de ka jinglong ka ba blai uba hadu kata ka ba mangi ki brio nginam la ban smothu ya kani ka jingi ka jong te sai sien ko men ko para nginya kan ut biang ka ba ka jing snei ka jong kalong hadu kani ha ka ba matangi sakhi shu ya kani ka jingdon jong blai ha khamat jonga ba jong pi ai ba ka juba ba jong pi kalong atrai tu isnei yangi Atrai tu isnei lapha yami banra iku khubor babha ki baduk bat pan pen koj ye ki bapat ka donut Atrai tu isnei melawan ban khot ikinang pop ye ki bahok Atrai tu isnei melamap ikinang pop bat melaong ye ki ba ka jingim ka jongki kalong kum ka jonga Atrai tu isnei bem shem lakyar ban yalang lok bat kiriu pop ne ki ba pop Atrai tu isnei melaba yakilang berot da ka banda kitu ke belah sakama bakin poi biang syaka sem ku jinglong kpa jongme Atrai tu isnei mem shem la pendrem ya ka kentai ka baklim Atrai tu isnei melak hot yu sakhayus ban kala ka bamut ban yo ya ka jingim bathamai Atrai tu isnei melakular ka paradise yo nong tu balakala ka bamut Atrai tu isnei meim bat mesensyar hakamon jong kpa banya sait na ka benta jongi Atrai tu isnei mekloi ban ma bat yai snei ya kitu ki bawat yame Atrai tu isnei malong hakachiti jong jacob jan shanga bat ngangan sa jan shapi Atrai tu isnei me yai khot bat me yai jubab iki parasi bat ka jingkit me ong kalong ka basuk atrai tu isnei me pen kan mau bak kaching khot jong me kadai ban syakri ban sha syakri Atrai tu isnei me yai ban balong ki bas ngorit ki bas ngau kraw ne ki bas ngau meng ha ki kam Atrai tu isnei melak khot ikhat arngut balong ki nang but namar kip dei ki bajanai tam henre ki kloi ban sngap ya ka jing khot jong me Atrai tu isnei melawan ban ya ja kalenti ban mi ong dei manga kalenti ka jing im bat ka jing shisha Atrai tu isnei me yai ong ka jing suk happy bat ka jing suk jonga nga ai happy Atrai tu isnei kaburom haukpa badakhun baraman sim bakhut Palalong pamingkong jumta berkor junom junom Amen shushu banya pusan ya kani ka jing maya ka bakraw ka babalay ula ai hangi ngi khot ya ka kwayar ban kan ut ya ka sur jing rai jongki Kani ka jingkerpa digi para manget jongi ki basong hangte hau mau kendon uban kiu sayeng meneba sngubha bania chwa sayeng meneba bacha phalau yeng mene bat pendap shwai ki jaka shate chaneng ki kerpa digi volunteer ru bakin pet ya kani
Kotarai Jesu ba ide sai sin ngis ngungu na kabenta kani kasngi krau bamel ai hangi. Bangila ban penan borom yemi haka Eucharis bakut. Ngis ngungu bamelari la sumaria baro kipai jongublei ki belapoi syakani ka procession ba. Ngis ngungu ru bamela pelat yangi na ki jingma jingmen sao met bamen siam bangila yo lat ban mani yemi hakur kom kabalai luoi. Sweet Jesus, we humbly exhort your choicest blessings on His Excellency, the Apostolic Nuncio, Archbishop Leopoldo Guerrelli, our Archbishop Victor Lingdo, Bishop Wilbert Marwain, Bishop Ferdinand Dakar, Bishop Joachim Walder, for co-celebrating the Holy Mass with us and for the kind presence and participations in this Eucharistic procession. Kotarai Jesu ba ide tukerku kedoru yai Father Vicar General Father Richard Majau kilingdo ki batrai hayang bishop kiwi pat kilingdo ki baidon lang hakani ke lempung mat ki badang yayat procession ki sister ki brother bat baro ki nongtrei balang kerku kedoru ye kilingdo ki balai rap hakasakamen jing penyesuk mentakasngi kilingdo bat ki dikon ki balai rap pan penbet ki communion ki brother but ki sister ki balai rap ingi ban sam communion na Visitation Convent, Claret Villa, MSFS, Salvatorian Brothers, Orient Theological College, Loreto Convent, Daughters of St. Paul, Shanti Bhavan, Anand Bhavan, Nirmali Convent, Salvatorian Sisters, Madonna Convent, Clarice Franciscan Missionaries, Bethany Convent, Holy Cross Sisters, St. Mary's Convent, Auxilium Convent, Belfont, St. Margaret's Convent, Bat Sacred Heart Theological College. Kerkuru ya kekenhun balang barit, jong ke Cathedral Parish, ke bala sendra ni kilingdo ki basngap pala. Kerku ya Archbishop House, Loreto Convent, Gerto Chapel, Salesian Training Center, Social Service Center, ki bala ai ban penkre ya ke jaka ban bu ya ke communion bakhuin. Ni duai kerpangi ke sister na Little Flower Convent ki bala shimkia ban penkre ya kaduan bat kamas bakhuit to kerkuru ya ki sister na St. Margaret's Convent ka bala penriam itanat ya kali ban kit ya ka Eucharis bakhuit kerku kedoru ibarit ibala penbiang ya kali to kerku ya ka Cecilia Choir ka Serenity Choir ka Cathedral Band bat ka Savior Generate Band badi khana duan ki bala penpu penpiang man pen shangkun ya ka jingle niam kerkuru ya ki sister Loreto Convent ki bala penkre ya ki jingterwa bad ki sister na St. Mary's Convent ki bala penkre i khana riamle bad ya baro ki khana ki bala penpu penpiang shushu da ka jing riamle jongki to kerkuru ya ki volunteers jongki parish sar ki bala sha shitom bad yeng baro shisngi ban penbet ya ki jaka yeng kali bat ban penyat bet ya kan ke lempung jing le niam yaki parish priest bat ki general secretary PPC jong ki parish sor ke bala shimkia ban penbet yaki volunteer bat yaki kun samla naka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ke bala rap hakikam volunteers kerku kenrat yaki katekis ki dekhot ka PPC kedong kit kam jong baro laitli ki blok jong ka parish jongi ya ka seng kenthai seng rangba bat seng samla jong ka parish ke jongi ke bela tri shitom na ka benta ka jingbet jingbiang jong ka ni ka sngi kerku kotrai ba toniwar iba lit ba jo bat ki parlok na ka benta ka sound system bat ka generator na ka benta kong pariat ba ya kani kerensan ka bala pen internet e ba mun bat ki parlok jongi na ka benta ka light ba savio bat ki parlok na ka benta ki LED screen ki balai rap ingi ban shim mentah ka jingle niam mentah kasngi yai ba to barius kharlanai bat ki perlok ki bala treshi tom shisha manahirom airup bat penpu ya kani ke jaka kerku kerdo ya kasaskom ki print bat ki electronic media ki bala wan na ka bantah kane ban yo na ka bantah ka pathai khubor ya kani ka program jongi kerkuru ye local MLA Dr. Amparin Lingdo EMDC jongi ba fantin la kadong ki badan barbor ringkat bat ngi bat ki bala kersya ningi bat ki bala penbiang ya ko kenra to kerkuru ya ki rang ba snong bat baro ki nong kit kam snong jong ka Laitumkhrah bat malki ki bala snok ti lang ban ken pham lem yingi Lord bless the Deputy Commissioner
East Khasi Hill District for the permission to hold this Eucharistic procession today. Lord, bless the Superintendent of Police, Shillong City, the Superintendent of Police Traffic Shillong, OC Laitumkhrah Police Station, OC Traffic Laitumkhrah, for making necessary arrangements for the smooth flow of the traffic and also for maintaining law and order. Lord, bless the Executive Engineer, PWD Shillong Central Division, for the cleaning and beautification of the area, the MECL for uninterrupted power supply, the CO Shillong Municipal Board and team for the rendering their support with cleaning up of various places. Lord, bless all the religious institutions in Cathedral Parish for all their prayers and support, especially St. Mary's Convent, Visitation Convent, Jesus Youth, who organized the Triduum in a prayerful manner, St. Mary's Convent, St. Margaret Convent, Don Bosco, Christ King College, St. Anthony's Higher Secondary School, Loreto Convent, Brookdean, STC, St. Edmund's Higher Secondary School and College, for providing parking space, toilet facilities, and cleaning of the place after the program. Lord, bless the different Catholic communities, the Garo community, Hindi-speaking community, English-speaking community, Moro community, different Naga tribes, Mizo community, and Tripura community. Lord, bless the sisters, the doctors, and nurses of Nazar Hospital for providing first aid and medical assistance. Kotrai Jisu bait, tukutku ya barok kilingdo, kiruniam, ringkat lang, ikipai rungit, kibalawan banshim mentah hakani ke position, haka jelan yam ba jungi, naka jelan yam nongstoin, bat jawai, ri da bat sumar mami ingi barok, ai bangin syait ngin klan, ngin light, nakama kamensau, kawit kawa, barok bangin poisuk poisan, shalayin shalasem. Hakani kapor sa hisien ngi kerpat yublay. Baka jingruai ka jingduai ka jongi. Haka bangila penpau ya kini ki hemen ki para ki balas no naka banta kani ka jingjob. Haka jingwan ka jingi ban mani yu terai Jesu. Hakane kaduan kadopat ka mamauhi ula IT yengi bangin yo barbor ban bam na kana kami jing khawai. Baka long do long snam bangin dubla ban sakhi ya kane ka jing im ka jongi ka ba mauhi la khot sha kane ka jing long ban yu I yau niu Jisu te hemen para sai sien kum kasur bangin ya kadut yau blai dakidanut ka jongi ka bangi kimen hadu kata-kata na ka bangi kwa barbor ban yaro yu blai ngi khot menta ya ka choir ban yalami ngi ka jing ruai. Nakakot nanti beneng incim ke nombor jingruai ke basispa pra. Iwei pra. Kani kalong kacing kerpat ya ki volunteer ki badon palau yang mani bagian pa ikipat runget shamadan novice namar kadang bon kecaka ya ki bagian shong shatu shapok madan kena bagi badang wan ru kinyo ya ki jaka shong. Ki
Ken mau bakadai ke jingit ke jongi ka balapan urlong ya kani kasngi hakabangi i ya jingting shan hasahit beneng bau blei upen i ngi kadak kashin ka bau i jingi ka jingit barbor kalong ka jingshai jong ka jingim hakabau jisu hiu ka yengi hakabangi don ke jingit ngila aban i ye kiwei dakawei pat kadur Unong shun ula belong uhemen upara jongi. Lani kumu perlok. Haka jing jinjar kabangi barbor ngi iya ka jing kemen. Ya ka jing shai ka bobleu te sei hanga badapi. Ai bakani ka jingai ka jonga pa jong pi menta ka sngi. Kan penwan longdur naka benta ka jing im ka bakrau ka balakot ingi haka ni ka sngi. Tehmen para sai sien ya ka ni ka jingit ka bangi leyo pediang. Nadu bangi dangrit hadu bamenta ngini ai lang kawe ke jing jubab bahkan sawa kawe kesur kabau kenrat barbor ukwa bangin dup dan ke jing kala ke jubab ke jong pi kalong atrai tu pen kala ya ka donu jongi melaong hau pang yap siliang ke joj bat tu yad atrai tu pen kala ya ka donu jongi meong hau bamala ke sait hakapung silum Atrai tu penkalaya ka denu jengi melaong ngalong ka jingshai jong ka perthei Atrai tu penkalaya ka denu ka jongi melapin yo sngo ye ki bakalut bat pen keren ni ki bamlat keren Atrai tu penkalaya ka denu jengi melaong tu shashkor jaru bakwa tu un yo sngo Atrai tu penkalaya ka denu jengi Melong suk kita ki basha skor ya ka ketien jonga atrai tu penkala ya ka danu jongi melong habapang yang lingkut tu koj bachi sendon ulakoj atrai tu penkala ya ka danu jongi melong haurang ba shispa naba pilangit ya kane kan urlong hapi atrai tu penkala ya ka danu jongi melakit haladi ya ki jenjar jongi Atrai tu penkala ya ka denu jengi melong hakan thei ka papang wat tiang ku khun ka jinget jong pi kala pen koj Atrai tu penkala ya ka denu ka jong pi ai ba ka jubab ka jong pi ka long biang sai sien ku trai ngi e yame mekili yangi kumba melakli yu Petrus laisin laiwat hatu Petrus me e ne em yanga ku trai ngi e yame Me penjam ya ke jing bishar jong ki pajba ya ke kanthei badai ballen thamau ko trai ngi e jeme mela karen shay kitab Jeremia ban mi ong ngala e jepi da ka jing e bam jukut ko trai ngi e jeme me yai ong ba ka hukum ka bakrau tam bangi dei ban ye e mar keliang mela ay ya ladi halor ke ding khana balong ke jing nia bangi debla bakalong ke jing ba men siem jongi Kutrai ngi i timi melakot balong kinang bu jong me bat ban syakri ya baro kutrai ngi i timi melaong ko bangan ai ka kanalong hapo jong ko poliu ka bakan soi syaka jing im bam jukut
ko trai ni ai me sai sien hemen para ngin songu yau jisu kaba hadu kat ne bolap le kalat kelenti bangi layo banyat ya kan procession ba ban sakhi ya kajingdon lem jongu bat namar kata ai ba kajubab jompi kalong ngi songu yeme ko jisu ko jisu malasha shitom na kabenta jungi nadu dangkha hadu bamendayap hakal bari ko jisu melehekai ngi bansha shitom bat banlen lade mehekai ru ngi balong ki bakongu bat ki basngo ret ngi songu yeme ko jisu melong tunget haublei tunget hangaru ngalalet panpin kre jaka nakabenta jompi melong melong kalenti shau kpa ngi songu yeme ko jisu melayat keleng banle bha yiki bashitam banhikai ki beriu ya kalenti jong ka jing shisha ni songu yeme ko jisu malasai ya kabalang baling ba banginug yo yuso jong ka jing siu spa jong me ni songu yeme ko jisu malaseng labu ya kasakamen jing ma pop bangidup long ki bakhut bat ki bajanai ni songu yeme ko jisu melong nong ap lang barat babha me besai ngi dalaka jong kamet bat kasnam ni songu ime ko jisu malasha shitam malayap alo kading khna bat malami pat bandu pen im yang yangi ni songu ime ko jisu sai sin ngin ai biang yakaburam shau ble kupa ble khum ble mutsim bakhut nakabenta kan ni jing it bakrau tam jongu halo jongi we pai we ai bakajubab ka jongpi kalong ni ai khu ble yame ko trai ni ai khu ble yame ko trai melong ngalong ukpu jong ka jing im ni ai khu ble yame ko trai melong jaru bai nget hanga on im junom ni ai khu ble yame ko trai kamet jong me ka ai jing im yangi ni ai khu ble yame ko trai kak tien jong me ka palaj im yangi ni ai khu ble yame ko trai kak tien jong me ka ai jing khlain yangi ni ai khu ble yame ko trai namar bamela ai yangi ya ka Eucharistic namar melong ko umpoliu jong ka jingai ei ba jingkir khu baro me ong ngalawan ban ai jing im ka bapura ko trai jisu ku blei ku khu lang barot ublei yame nga pediang sngoba to dan lem bat ngi ko trai bat dei tang yame ni khot kerpat namar ngi tip ba mi e jingi namar me yap lo ka ding phana dei hangni ko trai ba meting kai ya ka jing im jonga bat jong phi te sai sin kum kadak ka jing songu yau blei ubla khot yingi man takas ngi bat ubla pan i ya ka jing e ka jong u lingba ka Eucharistic ba khu tha ka bangi le yo bam ban sip na ka mi khawai ka jong u tingi khot biang sai sin ya kwayar ban ai yingi ya ka we ka sur ka jing roi na ka ban ta ka borom jong blei naga kotling kedom ngin shim ka number jing ruai ka basau phau khandai naga kotling ti beneng ka number shispa ar phau khandai sau khandai bat iwe ar khandai Shame.
ka gospel jong Lukas khanyo San Hendrio ko ong kumne habake apostol ki ong hutrai tu penroi ye ke jinget ke jongi u Jisu la juba apinda don ke jinget ke bahe kat usambai terso phila banong hauniu ding so lingkhur tu jenrat yelade na du ding khong batu thung yelade hakuduriau un ko ngu yepi ngi don ye ke ni ke jinget ka bangilayo pediang nadu kapor hakaba ngilayo ya ka baptisma bakoi kani ke jinget ke jongi ke nangroi hadu menta mane hakaba ngi sakhi kan mau barbor kani ke jinget ke jongi kembang le sngo mentan ha ke jing doi ha ka bakin ke apostol ki kerpat yo Jisu maladon ye kani ke jinget kat usembai tersu ladangi ong banjen rat yo nu jingthung bat un ko ngo ye phi ai bakani ke jinget bat ke jing saat ke jonga ba jong phi nginya doi kerpang na ka banta ke jingthmu jong kupa bakhoj ke jingthmu jong ki cardinal ke jingthmu jong ki bishop ke jingthmu jong ki reunion bakalong barbor ka babha na ka banta ka hima ka jong u ngiara ya kani lang ha ka bang kerpat yo blei bun kerku kedoro yeki bakin dan barbor ka met ka bakoj ka bakhia bakin angla susu banang ye tre sitom banang ye pen bha banang ye pen suthu ya ka jingi ka jong blei ha ka jing im ka jongi baman la ka sngi ngia bu ya kani ka jingthmu da bangi kerpat bangi dwai lang kok pa jongi uba habneng kalong ka bakhoi ka kateng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon ka jong me ha kilo kumba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka bhala ka ski batuma kering kang jungi kembali ma ka bale asniu yigi wad lamingi shaka jing joy and rei to polite ngi na basniu amen ngi dwai ru na ka banda ka banya sait namar bangidon ni ka ni ka jinget ka bau blei borbor ngap yingi ha ka bangi asngu borbor ha ka gospel jong Lukas khat phra arpinyo ka baong kei ka bau brio bu mala banle na ka bantau blei ka bala sudah tingi dwai na ka banta ki nong senshari jongi hakini ki jaka ka bamengi ngidon bau blei un ai ki ka jing start ka jing shempang bakin bla barbor banle ya ka babaha ban pen kiu ya ka roi ka par ha ka jing im jongi baman lakasngi banrat ding khong ya ka jing sniu bat banle barbor na ka banta ka jing don kam jong ki pai jongi ki bangi don ha ka jing pet ka jing yalam ka jongki ngi pan ro ya ka jesa jong ki mi beneng ba it namar kalong maka kasti ka yeda ha ka bakitu ki barkhoi ki ba phet ba maka kanum la dalele ru ban kan taj la ki jong ki khun ngi ong lang khublei ku maria ka badap ka jing e utrai nam ba pha la ka khu ya pha na padeng kin thei la ka khu so po jong pau Jisu ku maria ba khu ku mi jong blei dwai nam ta jungi ki nam pop menta pakapo chingyap chingyamen dang don shibun ba kibriu ki ba mat hakani ka jing im ka ba manga ban ma phi ki ba ong ba om don ba i jingi katu kani ki don kibriu ki bala syakan tat hake melang salang katu kani ngut kibriu ki bala syakan tat halaka jong ka jat ka kur halaka jong kato ka snam katu kani ki bala syat sakama namar om don ba pet yeki kan mau pau Jisu ong ha gospel jong yonis khalai khan riu nga e yepi kani ka de ka sur jong khpa kani ka de ka sur jong khun ka bakwa ban pen kan mau yang aba jepi ru aba hateng ha bangi du jingkermen hateng ha bangim sngo don lat shanu ban phai shanu ban lek kan mau pau Jisu barbor pen kan mau yangi biang sai sien ha gospel jong yonis khalai arpusau bo pen kan mau ya kani ka jingit belai ka jungu ka bapal liam ka bangi namla dalale ban siu kiliang nak benda kita kibrio barkhoi ni adwai lang ka burom hok pa bado khun bar man sim bakhoi kumbala long ni kong ju metau bo junom la junom amen hemen para barkhoi ngin ye yeng lang menta ban pediang burom ya ka sakramen da ka jingrwai apa Jisu rangwan sekali keduan kedepan tengni yang da man sim ka bamangi in play rang hang ni ka man sim ko jingi knang bau tra Jisu kan rat kun wan rung hapok do nut jong pi ge jonga kamada Teresa pen kan mau ngi de ka bakaong haba mangi ngi pet geding phna ka jong Jisu ka pen mau bakat no Jisu ie jengi hak to ko por ka bo Jisu sha yap halor geding phna ar hajar ar phulai snem menchua henry menta ka ski ko pet ba ba ie thang tam ko men ko para haba ngi phai pa chu Jisu menta ka ski hak ka dur jong ka sakramen ba khoi tam ka duan
kapinkan mau yang imenta kasngi bakat no Jisu ye jangi hakane ka klemat bar hakane kasngi ka bamenta ka bangila banong unu blay ba im un sawan ba sarong pok danur ka jong pi ka jonga u Jisu menta kasngi pinkan mau ye pi ka nga buong na ka gospel jong Markus kulong ba pra ka lai pusau ong uno ba kwa ban buat yang tun len yelade un ba yela ka jong ka dik pna bar un wan ban buat yang ngatrai mata kasngi kelak dei kapor yang i bangin pa junu blai trai kan rat bangin ong yu ku Jisu kan rat kam ton ke ka bakam krau ku bangan ayame mata kasngi bar henry ka bakam krau tam mata kasngi ke dei ka pamangangan ong yame bakat no ku trai Jisu kan rat nga iye yame bar ngakwa ban mane yame da ka jik im ku jonga ban im dei ban mane yame ku Jisu be ik batheng tam tung ruai ni jing ruai ni sur ku bajam in pediang yu Jisu ka budang wan syakane keduan kedupan ban mane yame ngaem ban mane yame ngaem ban mane yame Jisu ban mane yame ngaem ban mane yame ngaem ban mane yame Nakakot ng kedop ng sim ka nomor jengruai ke basau pusan. Nakot ng tibneng ka nomor arspa nyo. Sau san bat arnot nyo.
Kindly be seated. Pila Banyashong Baro. We have professed our faith and belief in the Holy Eucharist, the body and blood of Christ, by partaking in the Eucharistic Procession. And in this moment of adoration, we invite His Grace Bishop Joachim Walder, Auxiliary Bishop of Aizol, to lead us deeper in worship through his short message in English. Your Excellency, Most Reverend Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio to India and Nepal, Your Grace, Most Reverend Victor Lindo, Your Lordships, Most Reverend Wilfred and Ferdinand Dekar, dear Reverend Fathers, Reverend Sisters, Reverend Brothers, and dear brothers and sisters in Lord Jesus. Today is one of the happiest and most blessed day in our life, as thousands of us have gathered together to this annual Eucharistic Procession. We spend this day in participating in the Mass, prayer, and now in procession, taking Jesus on the streets of this city. As Catholics, we give great importance to Holy Eucharist by attending the Holy Mass, receiving Holy Communion, visiting the Blessed Sacrament, procession, and so on. All these have helped us to grow in our love for Jesus present in the Holy Eucharist. As we have this grand celebration, let us see how we can be transformed by the Eucharist so that Jesus abides in us and we abide in Jesus. When we look at the life of the saints, all the saints had great devotion to the Holy Eucharist, and they were transformed gradually. The Eucharistic presence of Jesus has the power to transform us. We receive Jesus through His body and blood in Holy Communion. It is instituted by Jesus Himself in His Last Supper as His parting gift to be with us in His holy church till the end of times. We need to realize that the union that occurs in the Holy Eucharist is a special and mutual union. We commonly refer to the receiving of the Eucharist as communion, meaning union with. Jesus is speaking to us about this mutuality of this union when He says, "He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him." In John chapter 6, verse 56. Jesus is speaking about a reciprocal union that occurs when we receive Him in the Holy Communion. Jesus comes to us in this sacrament and acts in us. But this coming to us and acting in us should evoke
same kind of response on our part, that is, we too need to abide in Him. As we respond to the invitation of Jesus, let Him abide in us and let ourselves abide in Him. In Holy Communion, we are in a better position to grow in this power of the sacrament. As a result, marvelous things can happen in our lives. We know that the Lord provides in His providence the natural food we need to nourish and sustain our bodies. This physical food, which is necessary for life, gives us energy and the power we need to stay alive, work, play, think, and so on. If we don't eat, our bodies gradually become weak, sick, and may end up in death if we starve for a long time. Just as God provides us with food to sustain our physical life, even more importantly, He provides us with the food to sustain our spiritual life. In John 6, verse 27, Jesus says, "Do not work for the food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give." This is a very significant and important teaching of Jesus. The spiritual food that Jesus gives us will prevent us from ever-growing hunger. We will never be spiritually undernourished. And this is the reason Jesus says in John 6:35, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never go thirsty." When we resolve to cooperate fully with God's design, the power of Eucharist will be growing in our lives, and remarkable things can happen to us. Our Blessed Mother describes this aspect when she appeared in Majaguri and revealed on September 25, 1995, the following message from Mother Mary: "Today, I invite you to fall in love with Jesus in the most holy sacrament of the altar. Adore Him in the Blessed Sacrament in your parishes and be united with the Jesus in your parish and the entire world. Jesus will become your friend, and I too will be your friend." Dear brothers and sisters in Lord Jesus, as we have spent this day with great devotion in prayer, reflection, and this procession, may Eucharist transform our everyday life and we become the friends of Jesus. Ban pusan shu ya ke jingkren ke bangi asngau ni khot ya ke wayar ban ayengi al khot ke jingroi. Nagakot ling kedom nginchem ke nomor jingwai ke basan pusan. Nagakot ling tibeneng ke nomor ar spa nriu. San ban ar nuat nriu.
Continuing with our worship and adoration to the Blessed Sacrament, may I invite His Grace Bishop Laitumkhrah, Bishop of Jowai Diocese, to deliver his message in Khasi. Enyero basongo malagapor. Enyero basongo malagapor. Enyero basongo malagapor. Ujisu ong uduai nakabentai jengi. Udan hapdeng jengi ulayai rengkat batngi. Hakane kejingnya procession bacisin cisnem bat menta kerpang nyaingo yau blei nakabenta kene kasnem hakabangi donbok banyo yo art ya unansio uba mikmat yok pa bakhoy ngisnya uba ngilong kaway bat kabalang salonsar. We feel very much united with the Universal Church through the representative of His Holiness, Pope Francis, through the person of His Excellency, Nuncio. Kanong idap da kejingkemen ba mentakesngi ngila banyulum lang ngiyo aro kanika mariang kepertai kebapengan bad kebasai. Prabangej beij kumba ujisu uduai nak benta kejingelong kawai ngasnyaw banong hakane ke klipman chwa bangin mi nakane ke lempung jong kejemani yang yau jisu yo blay laiway hakador jong ke Eucharistic Procession da ke baong ini kentin ke bau jisu ong ngaduai ba pindup long kawai kok pa tokin long kawai bangi kumba melong bat nga bat mi ba ka perthei kan dup ngej badai mami balapha yanga ngala ai haki ka jo ka buram ka ba mila ai hanga nang ba kindup long kawai kumba long mangi ra bangej be ni anyu yau blei bela ai ni ya lukun ubadan hakan ke Eucharis minta dei mau bela khot yengi dei mau bela pelang yengi ro banwan lang baro Laitli ke diocese kumjo ro ya ka Aisol diocese lang ba His Grace Bishop Joachim madon lang nado menin hado minta kat no ngisaw sngain bat ngisaw he mensim bat ngisrahem mensim habang idon lang kumni krui hapo ka Satri jong ka Archdiocese jengi ngi Laitli diocese kerpang ngilum lang mentau snem
ha unong syarai Archbishop jengi bat unong syarai baklido de Jisu badan hakan ke Eucharistic Procession lada ngakli yepi ko para bangej be ya yangi kelendo kumjo yangi ke bishop bat yepi ke dunyam ka ke ba sna kta yepi hakan ke sngi akan mau hang tau snem ha ka tu citarik hadu nritarik nai akas kedai ke World Youth Day jong ke samla setlak perthai ngi page mentalang bag media kidon kita buat interview ya kita kena samla ki basyong ki baduai bat hadin bela deb duai ki ong ka ke bakta ya pi ngasnyo ban ong ba pi ba ki ong katnong isnyo men. We are so excited. We are so happy. We feel so united because so many youth are coming from all over the world. Katnong ikimen, katnong isaw surham ben sim, ba katnong isnaw yatli, katni ki bon ki pa jang ki samlai jengi. Hakajo urukam ngakli ye piro kajo menta kumunong interview. Kumno pisnyaw. Ka ka bakta ye pi hagane ka por kan diklipman kat bangi dang yai dang kat ujisu haging yai procession hado menta tosnyaw yelede jubab yelede bat ngasnyaw halide kumne hagane ka por kan diklipman ngasnyaw banong dai kitu kente ni ong gisenran ujisu halenti cha maus hato kada no jungi kamsam narham habaula kren halenti bat ubatai ya ke jingtho ngasnyo ba katno kada no junga krahem ban yo ye pi ki pa yu blei gum ong non sio menem step ba pi sakhi ya la ke jingej pi ya blei bat pi im ya ke jingej tongin ra kani kada no ke barhem kum kita kisenran blei halenti chai maus ilej pai biang sa Jerusalem ki pen thamai la ke jingej ban ki pen thamai ya kata ke jing snow scam jengki ba ujisu lam ipan udon hapdeng jengki kane kede kata ke bau ong bishop Joaquim Mentaro ai ba kane ke Eucharistic Procession ke ba mengi ni wan ban yai lenti kum ujisu hapdeng jengi kan pengkela ya korkom im jengi bat kan penskam ya ke jingej jengi bat kampenya jan yangi bat ujisu kenang bangin dubla bandong kita kisaki jungu balong ke jingsai jang ke perthai hilong kamlo jang ke perthai ha gospel jang Matthews nong pesan khatwei akhat ar khat lai pra bengej be ha kan ne ke kliman kumba ang sa jisin ngachim ye kan ne galat ko wei ka mod ya kamat ya peson bat ngi bangin long ibayat teli kajini kajuan jengi kelong kedak kajini teli lang kumbaong kita ke samla ngiru hakan ke por isnyau bangilong kawai wat lada don kiwei pat bawan kiwei ki diocese lor mangi south diocese ki badon mentah hakan ke Kaliman ai ba ke Eucharis ke ba ngiburam kebangiyo bentam mandakapor hakapor mas bakhuj kan salong katakabor ke jingklain yengi kumba late song ya Kristan benangkong hakipo jangki apostol ba kaba kirungai ki yeso lang bat ki le lang ki ai baro bakidon kane kadai na marba man la kesngi ki pelong ke jingkhawayu try bat kia pulih je ketenu blai je kanengi sem ke kam je ke apostol nong ba ar sa phenriu ni duai hakan ke klipman hakan ke por ni IT le de kum ki khon jong ujisu kum ki langbrod jong ujisu ba ujisu pentli lang yangi bat pelong ru yangi ki atia jong ke jimpen temai bat ke jing yatli sedang nado ke diocese nado ke balang salon sa jengi bat ke parish
ha ki chnong balang bat ha ki yeng ki sem jengi tong in dwai ya kani in IT how blay bang in ya long kawai kumba ang Jisu ha ki jinya lang jong ki bishop mtau snem ha gawati rangkat bat ki general superiors mother generals ni don ka team ka baong building fraternity among ourselves and with others. Ngasnyo kani kathong jong ki bishop jong ka notice jengi rangkat bat ki nongyalam jong ki riunyam jengi kaya ha bat mtagasni ni dwai how newsnem bang idubla ban yatei ya kata ke jengi snyo ye ich para chi yeng chisem bat kumjoro mengidubla ban ich ya ki weipat ki pamlong Kristan kum ki himwen ki para jengi so try Jisu kut khuyingin bat nginla ban long kita ki atia jong ke jing e nadut na yeng nasem bat chaba jong ke jing kesem jengi anira Jesus Christ nginang yai puson shushu ya ka jingkren ka bangila yas ngau ta bangi khot byang e kwayar ban ai nge ka jingroi ban ngin sim tang al da khot Naga kot ning dok ngin sim ka number jingroi ke bah nyau phau khandai naga kot nanti beneng ka number shispa khandai pusau nyau khandai bat iwei khandai sau of adoration and thanksgiving, may we invite His Excellency Archbishop Leopoldo Guerrilli, the Apostolic Nuncio to India and Nepal, to deliver his apostolic message. Dear Archbishop, bishops, dear priests, sisters, and all dear brothers and sisters in our Lord Jesus Christ, I am truly glad
to take part in this Eucharistic procession here in the Archdiocese of Shillong and share with you a deep and loving devotion to the Holy Eucharist. Every Eucharistic procession is meant to publicly adore, praise, and thank the Lord, who continues to love us to the end, even to offering us his body and his blood. The Eucharist is the gift that Jesus Christ makes of himself, thus revealing to us God's infinite love for every man and woman. The words of Jesus, "Take, this is my body, and this is my blood, the blood of the covenant," are not simply words. What Jesus says is the central event of the history of the world and of our personal lives. Pope Francis reminds us that in the bread of the Eucharist, creation is projected towards unification with the Creator himself. Indeed, the Eucharist is the center of the universe. Procession is a journey. It symbolizes the journey of our life. And Jesus walks with us. He is our traveling companion. He is our friend. He is our guide. He is the bread that sustains us on our journey. The journey toward eternal life. And Christ nourishes us with his very self. There exists a close relationship between the Eucharist and the universal mission of the Church to proclaim Christ. Christ, the living bread which came down from heaven, is the only one who can satisfy the hunger of human beings of every time, of every place on earth. As Christians, we need Christ to be present in our lives. He is our very sustenance, and he invites us with his persuasive words, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you." The Church draws her life from the Eucharist. And the Eucharist is the sacrament of the new and eternal covenant. And the Vatican Council calls that the Eucharistic sacrifice is the source and summit of the Christian life. So we are not alone on our pilgrimage. Christ, the bread of life, walks with us. Saint Teresa of Calcutta once said, "When you look at the crucifix, you understand how much Jesus loved you then. When you look at the sacred host of the Eucharist, you understand how much Jesus loves you now." Let us proclaim the Lord's death until he comes,
May Jesus, the spiritual food that nourishes our hope, sustain us on our journey towards heaven and strengthen communion among us, motivate our participation in the life of the church, indicate our mission, and foster our commitment to fulfill it. And now I invite you to join me in prayer. Jesus, I thank you. Jesus, I thank you for being in our midst. You walk with us in the street of this city, and you bless our houses, our families, our children, our elderly, our sick people. Jesus, I thank you. Jesus, I follow you. You are our master. You are the shepherd. We want to follow you in the journey toward eternal life. Jesus, I follow you. Jesus, I listen to you. You are our master. You have eternal life for us. You have eternal words for us. We wish to listen to you. Jesus, I love you. You forgive our sins from the cross. You show your love with your mercy. Jesus, I love you. Jesus, grant me the strength to be your instrument. Instrument of peace. Instrument of love. Instrument of forgiveness. Instrument of kindness. Amen. In gratitude to the abundant blessing received through the Holy Eucharist, we now invite His Grace Victor Lingdor, the Archbishop of Shillong, to deliver his message. At this moment, we pray to the Lord for all of us who are here. Dear Lord, we thank and praise you for the Holy Father, Pope Francis, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Leopoldo Girelli, who came to witness a Eucharistic procession, other bishops, priests, and religious. Continue to bless them. May the Eucharist be the source of our strength to shepherd faithful and trusted to your care. For this grace, let us pray to the Lord. Lord, we thank and praise you for the political leaders, government officials, other dignitaries. We ask you, Lord, to bless them and give them wisdom to guide the state and the people of the way of peace and harmony and respect for freedom and human dignity. We pray to the Lord. Jesus bae, kumdai shibon na kabanta kilang do bakiruniam jongi, kamtam gibatreya ka jalaniam ba jongi, ngidwai hami, yam nong sharai babha, mamen kar khu kar do ayaki,
nakabenta ka jing treshi tom jong ki baka jing lani ladi nakabenta ka hima jong mi ngikar pat ya mi ku try ku jisu be ku treshi bon nakabenta ki nong tray balang baro nakabenta ki tuk bailap pen priang ya tin jong mi donang the ka jing kar khuwa ki mati ki sam jong ki baro ngikar pat ya mi ku try ko Jisu be kerku kerja yang kini ki pacu me baro bilawan na ki lai tali ki diocese ki balawan na jan ban na cengai ban pen ia ka jingi jong ki ka Eucharistic Procession ka balong ka tolong ba ka thamei jong ka jingim Kristan jong i ai ba ki shait kin klein ken kot kin kia pendap pen biang mami ya ki jing don kam jong ki batwari tu sumari ki bakin paisok paisan abani pai biang shala ki ying kesem shala ki shidong ki thau klem kan kan ka jingjia ka basosi ngigar pat ya mi ku try ko Jisu ai ba ka jing sop kan sin shar ki kesem ha ki shidong ki thau ha ki jilla jongi kham tam ki tu ba em ha padeng ka thama ba ka jingya snam be sha jingai ya ka jing shon ya pen ya ka jing pichni pi hon but ai ba baro ki em ka jingya sop ba ka jama ngigar pat ya mi ku try ko Jisu be kerku kerja ya ki bapang bachitom ki batngan ki basyaban ben ki basyam lanot a bikin yo jing tengan hami bat a ba ka Eucharistic Procession kan long ka bor ka banta jongki ni kar pat ya mi ku try ko Jisu be kerku kerja yang i baro badan hani kerku ru ki tu basyate syakum haki bor jong kan jing menen ki basniu ke jing di ban puat drak ba ki we ki kom ki ba pentronya ke jing ko jing kia ba wanra jing haki ying sam ka imlang salang ko nong sharai ba bha ya rab ami man tenanti mami makin light na kini jing pen shoy baro ni kar pat ya me ku try kindly arise, stand up all of you. We pray for our own personal intention at this moment by praying the prayer of the Lord. Gok pa chongi uba beneng kan long ba khot ka kerteng chong mi kan wan ka ma chong mi ka long ka mon chong mi ha kan do kum ba ha beneng to ai ngi man ta ka ching bam chongi ka bala ka si ba to ma bi ka kang chongi kum bang i roi ma bi ka bless new yang i por wa dala mi ngi ka ching pan shoy ngai to plai na ka bas new amen en ye roban pendan borom malaka por tongin dam ngin mani wayar lam yang chap kan jing wai tongin dam ngin mani Naga calling kedop ke number prapon rio na calling di beneng shispa nyau pau kendai Lord,
Let us pray. O God, in this wonderful sacrament, you left us a memorial of your passion. May we so reverence the sacred mysteries of your body and blood that we may always experience the effect of your redemption within us. You live and reign forever and ever. Priang jingkar khu chung trai ni upor. Utrai Jesu la karku kardo yangi kan nong isok kemen na shisha leit pai dek masuk basain dak leit biang pai sok pai sain nya tap ti Jesu ka dek pop la karku yangi baro tap ti jami Jesu Kadbadang ra ya kasakramen jar siang meniba ringkat bad apostolic nuncio Archbishop ki bishop pekiling dok baro ngikirpa di kipai dringet ban penat denti bat ya lang baro ban duai jar hakani klimat bakentang bau Jesu ya hapdeng jongpi. While the blessed sacrament is proceeding silently towards the cathedral along with the apostolic nuncio, the archbishop, the bishops and the priests, we request the faithful to make way and rise in silent prayer and worship to the blessed sacrament. Yes, preacher.
lakerpat yaki para banget ki bahir serum sebot han giti lane ki bakiu seneng kenyai bet na kaliang kadiang jungki lakerpat yaki para banget ki bahir serum lane ki bakiu seneng bakenyai bet na kaliang kadiang jungki lakerpat yaki kemi pa jong ini kelung i hebrit iba kerteng iman bha ila jangai no napi bat ila don bat ngi menta hang ne hapo kalbari skobha ban wan shaw ya i nang ne lakerpat ya ki kemi pa jong ini kelung iba kerteng iman bha iblaja no napi bat ngi lalap ya i don menta bat ngi hang ne hapo kalbari skobha ban wan shim bat ban wan shaw ya ini hebret napo kalbari I Aitisha Shabong imejong pi iap hangni hakmat hadamadan Kalbari Aitisha Shabong wanchane shamadan Kalbari Akerpa di para banget ki bayang hangni hakmat jonga gate Kalbari ngobha bakin yat laki yat shaneng ne sharum ngobha bakin yat shakaliang kadiang jong surok Shakaliang kadiang jongpi yat kat shabapiyat henry wat yang hang ne khmat jong ka gate Nakamanta ki para manget barok inayat hakasurok kumbayat ki kali shakaliang kadiang jongpi lapikiu shaneng lani lapi hier sharum Shakaliang kadiang ikerpat ki volunteers bikin yarap ya ki para manget bikin nyebut ya kani gacing butha Ni kerpar ki probangai sngobha bakin board ki volunteers ni kerpar ki volunteers sngobha ban perlachwa yakan ni kesurok nang ni pen kulut chwa ka surok bakin sapelat yaki pai ringway ki bawan na stage po gerto sngobha ban clear chwa ka surok ban lat nakan ka stampede pelat chwa ka surok bakan kulut bat ki probangai ki bawan nang te na po ying mani na plau ying mani sngobha bakin absha Namar Jordan kano ka stampit ni kerpad pi sngobhai kani pelat pen kulut chwa ya ka sorok sngobha bakin pelat chwa tang iki para bangai ki badon apa sorok bad sepelat ya gitu ki ba warna stage po yang mani la kerpad ya gitu ki badang don apa grutu bakin yang shwa apa grutu bat kinum yami shasrok Idon iwe kelung red hangni bakerteng iman bha imtep ya kekerteng ikmi kpa jongki ngobha ban pet apo screen kmi kpa jong ini kelung sobha ban pet apo screen bat sobha ban wan shaw ya i nangne la kerpat ya ki para banget lada kilap lane ki yo tam ya kinu kitiar jongno re jongno lane ya kitu ki belaja ya kitiar jongki ngobha ban wan shim nangne na po Calvary Sashi sen pat All faithfuls positioned in front of the grotto chapel are requested to remain inside the premises for some time until we clear all faithfuls from the road. Everyone who is standing in front of the grotto chapel inside the premises, please remain there for some time. We request the volunteers to also keep the crowd in control until we clear all faithfuls from the road. Once again, an instruction to everyone: if you are on the road, please move in whichever direction you want to go by using the left lane. We are moving as vehicles would move generally on the left lane of the road. Ni kerpad ki volunteers berkhot bakimde banlet hadu benda wai ki procession hadu badna clear lut ki pad babro baro ki volunteers ki bangila IT kami pi sngobab penyaisa hadu benda clear kini para banget baro ki badan ki bawan ki procession Sisters,
If you are inside the Calvary grounds, please remain here. We are trying to move only the faithfuls from the road. Kerpat iki sister bakin Yaisha abangi hakani kapor bandon shua hang ni apok Calvary ground. Kerpat iki volunteers enai pat penmi iki breu napok Grotto Chapel lani napok Calvary ground. But penmi shua tang iki pat rengat ki badon hapok surok. Ki kena riamli sngubha banya shong shua hakishuki. Kena riamli sngubha shong shua hakishuki yin sa aila de pi ban mi hakapor kababiang. Ni kerpat kita para bangit bahir cadan kita kinya nakani ka lain jong kani ka Calvary nakani ka sai badi kita ki bakiyo sitai sngubha bakinya nakal yang jong ka goroto. Ni kerpat ki para bangit ki bahir cadan kita sngubha bakinya nakani ka lenti ka ba sani sapo Calvary badi kita ki para bangit ki bakiyo sapo Don Bosco Square sngubha bakin semi kalenti kebayat nakatai kasai jongka Grotto Chapel. Tingi kerpat sai sen ki volunteer ke rangba ki samla ki jongi ki badi ki volunteer ki bala ai ya ka kam hala ka jong ki benta api nyaisa hado mandawai ke procession hado baki para bangi baro ki lakulut nakani ka jaka. Onom yaki ni kerpat ya pi ki para yaki volunteer barakhot sngubha apinle ekani amar banlait nakino kino kejing sngose Kerpat iki volunteers bikin persang ting hangte hapo gate banrung sepok Grotto Chapel ki breu ki yami nang tu nakata kadau kini ki para banget ki badon hang ne ki mio ban ki ti sngubha watsha yaki breu ki bakin yami nang tu napo gate Grotto Kerpat iki para banget ru bakin long ki bayai sha rengkalang bat ngi Dai kini kecing betah nang ni kinya bot lang kena bakadum don keno kecing ja kecing mensau. ni kerpat ki para banget sngubha bakin Kongo iki volunteer, pakin Kongo iki volunteer, kita ki balik cati support dan kita nak ni kelenti, sngubha bancim ni kelenti kebadai nak liang jong kani ke Calvary, bad kita ki para banget ki bakiyo cati support Don Bosco Square kin cim kelenti kebadai nak cati support Grotto. Nomia mare, nde yad jai